Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tnat Public Health Engineering Ribhoi District harengkat ke jingitrai lang bat ke office Jong ke Deputy Commissioner ke Ribhoi District menta kesengi ke arpu arterik ubnaya yang arjar arpu wei kala pelaj Paidbah ya ke team song Jong ke skim sam ke sorkar pedeng ya ke beratip kum ke Jal Jeevan Mission rengkat ke animation ki babatai halor ke jing koridor Jong ko bat rengkat ki jing mentoy bangiyo nekani ke skim Jal Jeevan Mission kabala pentrai kam syat hakishnong baper Jong ke Ribhoi District bat kumjuru hakishnong baper Jong ke Jella Meghalaya. Hakajing pelai Paidbah ya ke team song lai don langru ke Deputy Commissioner Jong ke Ribhoi District ke kong RM Kurba nang tadi ki MLA Jong ke Ribhoi bakentup ya MLA ke Umroi constituency uba George B Lingdo MLA Jong ke Nongpo uba Meral Bonds Aim MLA ke Jirang uba Sustenance Sotun bat kuntup ru ya ki officer na ke Tnat PHE bat ke kunhon Jong ke Jal Jeevan Mission na Ribhoi District. Yo bania dan bentalang bat PHE department atau ayo ban like Paidbah ya ta hinsong kabade halor ke Jal Jeevan Mission pada ke skim bang di kalau kendiang hakan kari gedung barakoi pada keju kokor la yo ban pelaj Paidbah ya animation kalau batai nak kita kan nu di koridor Jong bang di kabang ila benyo ban skim batu itu ya di nong senong barat ada kirang bak senong di BWSC bacin lek dikenal ya gini kam di hak senong betul kan yang bikin kerku coba terbang nakal yang Jong ke sorkar pedeng tembang sorkar jelas banten pui haman la di ring apa senong hotel apa tani kari itu pada jelas itu ini kok yang ya kah di department baru kau ini scam bagaimana jadi wan Jong bagaimana Jal Jeevan Mission JJM scheme aman di sana karena mau diperku ini tentu ya di kontraktor dengan menteri di BWSC dengan menteri bahas ya kam nang bahkan nong di menteri nang tahu Paidbah bobun walah dikit bokor yang baru bagaimana scheme dan apa jok. Saya tunggu badra nadu dipor bangadang sangla. Ngatong yung na kor manilakas ni. Kikon kijiyarap niya minga. Waswang mo bakadan ka kor rekam dalong kabakuit. Kakor kajing ayu na yin. Kajing na itong bat ikang yin kila siyang bon yung kakor dyan. Tukurita ngam jiyo alitrate hikana. Kakor dyan aru kam dadan tansyo kakor ni ka bor ban puli ka tikna nanor kata namar ba ko kam dalong ka bakut ikon ti yo ka man ka po tiha ka way kasni ngayo asmo shapham ka Jal Jeevan Mission ka balapan na Paidbah the Prime Minister Narendra Modi haka jingkran Jong haka Independence Day 2018 siyang hadin ka to didukhan Paidbah kam hasnong kila pelong ya kajing ya lumblang ban grand halor kumno ban pentre kam ya kani ka skim kajing ajing mut jing perkhat jonga ba jong ki wede ki kente kala long ka baseso ba chen ni nasdam kanya trailang halor kumno ban penyai ya ka Jal Jeevan Mission program bentai kila snai ki kor hayeng jonga ban habaro iyeng hasno Menta ngala kam don por ban nitre tikena bat ban kam Paidbah ya la kayin kasen nanor kata ikon jonga ina kam don por ban puli god ban ilasdam ban kam ne bahas ko menta ina kam don hakamet kapat kabaklai ban ka jinglong kabakmen ban mismo mo ya ka Jal Jeevan Mission